Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Laingot ki kelung na Karnataka kilayo jingpang COVID-19 iway na pedang kini kilaingot uday ukulung ubadang kendai benai ubana hoskote kabadan ha Bengaluru Rural District ki officer katanat kakot kakya kila pentip ba baro laingot ki kelung menta kila kam yo bor bat kapeni yakadang ba kila ban kodno ha kabaningkong lara yo utay ukulung siya kaway ka private hospital bat kamadian lapan kerja siya Vani Vilas Hospital kabadan ha Bengaluru banle ya ka rapid antigen test bat ha ka arpo arterik ujemang lapan tikna ba udon ya ka jingpang COVID. Ki doktor ki basumar yaw ni ukulung kilaong ba kaday ka jingpang ayom bat kamdan kano-kano jingkuslay bantiang. Hadu menta ki balayo ya ka jingpang COVID ha Karnataka kidon laipu arngon bat ka jingkiw ki nongpang COVID kalakyo ba ha kini ki arpo sngi balaledno.